Atongeria ba gikundi kia New Dawn ni batumite ntumwa kiri munini wa rais na kumwira kinya kethira bakumwa gitio na ni bakumugwata mbaru bo bateta gukara nthi noe kwaririria mantu Jamiru kethira Kawira Mwangaza akethirwa ario baukite Mwangaza ne berwe gitine gukurukira impeachment na kwau ati kubatara gukara methene ria mantu Jamiru jakwaririrwa amwe nabo atongeria baba ni bonekete kumeneria baria bakurwa na DP Kindiki keza na ngerekana na ngavana wa Nyeri Mutahi Kahiga. Kato kwe mukana Nyeri ina more problems than Meru has. Mutahi Kahiga. Na Kindiki akario wa kari no mwa wetu. Uomba kwethra Mutahi Kahiga wero ana Kindiki. Jonto Kindiki atiumete ndeu kwenu. Probably kethra Kindiki umete Kiambu kana Murang'a kana Nakuru. Utethro kero jano ndo ayu kurano. Therefore Mutahi Kahiga Kindiki no eto kuri na aria umite Kindiki ari antu bao Meru yonthe ni ronere na Kenya nzima yona unifying factor uria kureta unity na Meru no President na Ronald Ruto, Deputy President Professor Kindiki na nye Chief Justice Martha Koome antu bondi baronere riria mami wa Deputy Governor wa Meru urato arekire Jumamosi gutangaza governor wa Meru areta njuri amwe areta makanisa amwe areta youth amwe areta members ba assembly bonde amwe areta members of parliament yau senators kuma Monkanya na Nandi na antu bonde be yabaria mugambo jumwe nontu ojo nwe unity ya Meru na Meru kenda yumba gukira pare akibatombere kwija ni Kawira Mwangaza nontu nwe Kawira Mwangaza na timu ingi yonde ya Meru ija roji na oiri bitoba kungana nchoke nani nchoke riontu bobo kire Kindiki rojo nwe tende muchemanio thaijire rokiri jo atongeria ba Meru nthikiriria muno mutano chia Kindiki ote muchemanio tugakara nthi na Kawira mwanka tariki 14 tukari tweja muchemanio ne but otege karo tugakara nthi aria Kawira ari county assembly ni engire Kawira senate irekira mori kiria gikite Kawira aria ni kotoda na tariki 14 etera koti yuge kethra Kawira kana nungi kana imutumonto ithinkia egi tareu ije ngavana Meru no twete muchemanio ne gute muchemanio tugakara nthi na kinya tukaigwa Kawira na ariongirite muchore area Karen tuteja na ina tukwira Professor Kindiki muchemanio ne tumenya gukara kana members ba assembly baria baije mwerekio ura Meru ekwenda bejo karanthe goroku na Kawira Mwangaza oro impeachirwe not on earth muchemanio yo nyuma tariki 14 mweri ywe thatu kwithira gukomenyekana ibao babwirite gwito bakaranthe guru bakariria na ndenda kurikania Amazon Kingi speaker wa Senate itokurigara muno ria gutiga wi committee still itete public service bond rojo na eta members ba county assembly na nduru za kuaminika iretwira kakamite witete kuthomera members ba assembly ni ates Amazon King yo gwetikiria kamite ritango kayomba gwita go seat etena authority kwa as speaker negita go seat we 14 na ngaba nora wa impeachre it cannot happen. So gato kwenda kwira Senate committee area ni agetie njira completely. It is illegitimate committee na inyayo nyani umale Senate na yane